Sompa Asem Mpe Nipa ye buta ye kase pa no so ba pa ho sima mama hemo watch no no so ba pa ho sima enso ewo Sompa 93.1 ye di atwaguo ewo Sompa TV ne so eno tikachire obi no obi so enka nchire obi se Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman ade atum no dia Ghana man nyina se aye no ene asem a eda prosro no enya asem ketoa na newukuo wo bra ayoko wo bra nkasa aye wo kon papa enya asem ketoa wo do se ni bia ni ho awie yase obra anyoko emfama no de wo se wode ne ho wo sika kra no kwa bi so no bibi ayoko enso ede amano enya asem ketoa wo do fo ye ka kire wo na anwumre se asete mu nyina aya predie na de wo pre ekọ enkai no oduru ne botaya esi nani so eho ano timi nua predifuoi preko wanimu ate na preko enkai na sene akrupo twedi apon de ewom no wode wode enso ebema kama sie bema nsonie na oprepotepe kodwo of besteni fede nyuno hey esujafo adamfo awafo adamfo ena de ehuro ensu enie ye enya asam ketua wodwumadie so enne oyo besi wansan ensu besi na de owi abre wan kuruma no ye behunu ewo dwumadie we so wokoduma sam ohwa fidie ama tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba hey ena asem besi o ena asem ankasa pa enso ena ebesi ewo dwumadie we so yen ene wo chenchenkuwa yade atumpan ekire yen kasa ase Sompa Asem Mpe Nipa no a ye ko akoyanim yanim te ena ye ko akọ ena dwumadie yi obete omono asamonka the nation sanka ofalumba obete ne ka ewo dwumadie we eso na producers awadawroma wo bo mo homoden na wonya bi ede abeto apaso na ye turu sere ene abasa kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so twamaniu na so hwa ena ye begina kokko sachi adu yabua fletcher na wono de waye otwefunu said de papa wo ye no dodo no ehu na otwefunu no wono ene abua kokko sachi nyankompa sachi se yesi na nkwanse hene na se ya mokoko sachi abua pete amane a na kire se na kwase hene no yesi ne kwa bi so a enye ye aduyabu aflecha omo kaja gum ewo production room wo de ma Sompa Asem Mpe Nipa na wukọ master control room also so a abrantia Kevin wo yata wo bo na afam ede enya asem ketua na azuka wo Nigeria ni nefa Ghana ni na sese de wafa akọba manchire ne ho ene America sem no azuka tobu ase abrantie wosika enyiya no wura ono so ebolai omunyina ye omafam de edeboa Sompa Asem Mpe Nipa abrantie King Solomon ono so owaye papa na aduane opepa ye banku ene nkwai ene odi wia no anso tan computer no a no obona adwuma papa samrantie we ena social media applications Facebook YouTube and Twitter no o mantawroma ena ukokwa obehu Sompa Asem Mpe Nipa no master technician nana yaw omo boy chidom enya asem keto akra ka kire wo bi Sompa rastaman ba kono no ka kire wo bi wono de Sompa lumba wono so ye Sompa lumba na nse na manfo bi sam se na ka kire wakwa abruchi abanam so wakwa aba imintimenti ne to sa wakwa aba ese wa unko so a ese wa na wukọ Sompa TV no so a abranti a ye friend Tony na dawroma na yedi atwagu ewo Sompa TV no so na abranti nkranza ni no systematic press woni safo kantaka simprimu school fees ene David omunyina ye omafam de edeboa Sompa TV na ye nyina yedi atwagu enso ewo so kofro bofo pa bema asuketu ameyi pebre na asa ya Aboagye fosuo nintin fosuo mene fontum pa katachie no
Srebia bonchinana atwentwen kodi ewu atweme ansa na yakosa no me na meti adwam nam ne Sompa Asem Mpe Nipa eko bose ansa ase so kansa mpe o se campaign o kiti kriki o se akokɔ mu ya yengo ne paboa da biada eno ti base ewu yehusi ewura akokɔ paboa o mafidi da ne yeba bedi ne bronya de ya na kokɔ omunia no kra so pase yehusi ewuro akokɔ paboa na chese ebrunya na eba na obehunu bi wo hu de ye ka no we ni Sompa Asem Mpe Nipa no ona sa mo bibia bokɔ de ya bibia bokɔ so bibia bokɔ kama pa bibia ye okiti kriki akoko nwu ya ngwa na ma anno kwasem ya ma mfa cheke se ma presla made of papa be presla so okay na chana pa na menchia akurasi Dr. Rekon. Say normal was a cofa ban in Rawakofa ban Dr. Rekon easy. Rekon Heba. Dear no Akofa. Who call on more. Rekon Heba. I read bang. Said dear not me. So no one quoted in a man one year from Dr. Rekon. Men make a show. Is there a package in Zana no man? Ninronia that do import too. Oh, that day. Or import too. Dr. Rekon free you may end. Nah, they don't need a friend or bad pilly. No, okay. Sana, my friend. Into Rekon Heba. Maybe I will be a child. Did you mamma man for? Now, Oka, Brantia, was your friend say? Was you yen Usika, and no, said that bay. Because no one a wolf. No, Muzasa, there was say, Nimia Ketuakofa or Babia Befina or so a ban on Presso. One was on Presso. Eh, now, Macama. Quartier, but what you mean, your friend say? Obanas have a few names and Oscar now by Ubi any Joe Copamon, Lucica, or answer, we back as I was scanning Yaketwa. I was scanning channel. Oh, on your channel. Lucica, now Oscaniano or the Bico, so name. Ah, on Fabinco, and then you and the Biaba. Eh, no chese or ban one in Miano. Into a season or ban with you, no more rare Sika Bergman. And I'm so cautious you will be a corner de Usika. A bear Fabico also Fabio. And one rare Umiano, now corner de na season. It is your normal being and the tuneful. Usika, is there meaning Sebia and the one who the press beyond the time. Waba, press beyond the van. Okay. On Tran was a manimiano. No coffee. I made the major woman Tiasia. So me a coffee be the just when you chill. What's one penny? So I ain't chat here for near her phone. And then so send a Brayo to young queen. Okay, the nation's uncle of a Bibiaboko, dear. Radia, dear. My young Quano, my one in Fofro. A cousin Shani and Idiot and Kennedy. Na Unia Bema so a chow. My generous, Banam Kaya Bema be Hunipacro. I may best do you a frame this year. Yabema Dunko. I kill a no. Was a killer me. I may be what frames this year. Yes. I mean, Shano. Many kind. Okay. I say, Yaw near Pani, I told her, dear, was I would have no more pure and say, Krumo the Omne will I don't know. I was who would have no more pure. So we are then who's all shall. Oh, my money, if I am in Storm on your Cassia. Yamuka in Asomete. Come to Namoshi Bem. Would the good no buy comedy a good yaba. And so, if you penny domain, no man so if you penny out of the dinner a cow. Good Nakas, which Damia Maconoma Kojimaba. Unaseme Kabima. Oh, I need Duma. I need Duma. You'll be out to my body, says so. Donoa. What do you have to film Kaklevi never done no man? My balance are pie. I was a member of a good no. Yeah, Nipa woman good wishes. I was not over wild day. That's Uncle Ponica Kevin Bound now. The dance. And I was only on one on Bama as I can't say. Oh, Bama so for Sunday. It's not my farm to a farm. This is so good. And I'm so good to be back. What did be back? What's it done? I very as a lot if you have it to was a basso mammy. And I'm going to get out of young farmer. Where you are gas or carry the area. You are both from Zifim. You have one in the panel on Mumbai report. So, I say, I report to the audio about Guzu or Chow, in the director's meeting. Today, could trouble in our Jesse. Too much to Samai. I tried the Oya.
Hwɛ. On top penda. Obetra betu anim sisi ya. On top penda. Dem bia me pen kodi ne ho. Dem mo dey. Nya kwanta bi Asem dey. Ono a okotiri betu na ndi ase awo no. Okobaza. On kan na wusu adu. Kwaku su ni a woni fufu. Kwaku ni a woni fufu. Send the partner on. Kwaku ni a woni fufu. Fufu don na for mo. No, na me se nko to bi so a me di dokon che. Enso me dokon to be kakeka e. Ope fufu se apetukura odi meko no. We di ta ma try no ba ze. No fe di ta. Kwaku ni a woni fufu. Ka ze we si ado fu aba ntebo. Me do wa bi bi janu patron zaka. Ani obedu ya se no hu se be. Eno na mo de ko chenyi eyi no. Be se me yi be che wo ho. Ebo mo ye sisi semu. Naga. Ina bende. Ya be re ne hu. E wo bi na wiye bi ya. Oba ro jemu. Antam. Sisi abo. Obi am be so yi be da mo sa je. Am se na ma sro. O da kre. Sisi kobo. Ana ni gobo ya gobo. Ya konko yenim. Ene yo bra eyokon. Na ene obra yokon no ekoye obra yokon enkonkonsa. Adentina meka sa obra no de ayokon o. Nanso yemusa se won potem ho no. Wabusuam ho no. Wadwumam ho no. Orofo utimi so obi wo ho a asem bi hia no pa. Obi wo ho a utimi so ofra busuam ho. Na ka wo yodefo pa. Enade na ama ne sikasem ekofom ama obra ayokon ade ama no. Bibi hia wo bi. Se bibi hia wo bi pe na obra no okon eye abam. Eno tina na enwumire me se obra yokon aye ba ba ye no ne no eye konkonsa obra yokon. Hwan no wahu no. Wahu se no oye odefo pa. Hwan na nenam. No wahu se bibi wo ne nsam. Na saa de na firi ne nsa. Efridie die no oye ya de no efiri no nsa. Ama obra akoye okon ade ama no. Ene enkonkonsa obra yokon na ye ba ba ne enwumire. Ne de afutuo no so atato. Anoti ene obra yokon no eye konkonsa bra yokon. Anoti die be na nkwantabisa ye ya ni sikasem asaya man ne obra yokon ama no. Nkwantabisa no ye manager wo filling station bi o. Na wo fi ho no. Enwoma giegu. Efi ho ba no. Ebi kura ne yire kura gya no. Ama nyoma ya bisi basa. Enoti obra kwa akoyi okon edi ama no. Enoti futu sema ye ka kire nkwanta bisa se won kana koma entune yam. Ebi amasa enkenye. Ebeduru bire no krupo twedi apono ankasa betumi apagya no. No asaye ne kese. Enoti obra akoyi okon ma no ene nyankopon asa apagya no. Ene nkonkonsa bra yokon ena ye baba be yo no. Yekotie yanyum no emra sisi ya. Kevin for no way. The ya kan say ene ye konkonsa bra yokon. Mo fra Kevin ma me oyinwom no to he. Eyo bra eyokon asem ena ye ba beka no. Obra eyokon asem ena ye ba beka. Azuka ene wukuo eyo bra yokon me hu ade ne ha. Wo mo wo fa he. Eno ti ene ye konkonsa bra yokon ene eye konkonsa ebra yokon mentiase Kevin for no we tamu oyo bra eyokon eno ti no ye hwe ne ba be yi anwom no na ya bonu si obra eyokon
okay womno ene konkon sambra yoko mkrofo na fili nyom no moye sadia wase de bay Yo, yan chief ni arefo. Me gidi se obayo kon no. Ene nipa bi atwe akonwa atran fidie ho. Etie de ma se biabrabo aye kon ama no. Ya wo ngrofo bebre ho no mo a ukobodi anwe wakonya asem. Nanso ono a wotie ni onim ye ho. Ebi wo ye krom. Ebi wo ye bro no ayete so. Na ebebusa se nkonkonsan bra ye kon no. Wankasa utifie no. Eye nkonkonsan ma anasa asem na ye ka no. Eye asem pa edema. Ya onipa bebre ho no mo a ono a ne pe na obra na ye kon ama no. Na me de bia me ka sa asem we se bai fu ni papa ni maame. Nti ade bia anayen ka ne bronsam. Ade bia ne de akwahye bronsam. Ya drum me bia ni pa bi aye ni tua wom. Ofa na enye yize medical kasa so papa bi no ye krum na papa na last ayi ekowie ne prison ama ni wi me mpese me boni di ko me boni di a e moni di anhwe ya na reho aba papa ni de ho ye krum no wo sika chen obi a no yo defo ono na me ka se mu se sa tam na light ni krum ono ono de no so generator eno na enye yize ba ya ebebu sase obi sika bi a wonya ye ka ne se abranti wo de wabobra wo papa wo de wabobra wo e pa che ebebu sase ye de na fe de obra no koye ko ma no eno na ne yete ho ye o but last minute papa no koye bo no hene kromu aso wo sika ye bo hene ye pa konwa bi ma ba last minute no obra no be ye okun ma last minute ko wi ani guase amo ko wi e o prison na yi ni bae anche no de wi eno na aye nipa bi a ene ohu oba bro bi o wotifie ne maame bi wotifie ne wo twesika won so se misika menya aye nyina no wona o ma ne hye ye ne obra ye ko ama me da bi o ye onkrofo bebie ho ma se nkonkonsa ye di we kro meka se nye nkonkonsa wo kwa bi so but ye ntimi modinti ye beka se nkonkonsa ne mom ye tufu wo ho a aye so for bro be na wo na wo nso a wa wutie na wo de wunya bi no na nyame ma wo fefe ba no na nso wo kwanya wo befa so a usika eden enhye na obra na nye koma ya ka so obra ye ko a dodo na yisika ene ahweyi because untimi ni sika nto nchan abra wo so bebo obra totin because yetu otwu mota obedidi ya yete anumi sabin previous abronya ebebai ahoto ni eni yeso because obi nim so ye adwuma osompa nti se wani dia mfa bia nto a ana wanhwe wa kwan mu yi a ususu se burenyan sepa na beko no se nipa no so ba na o ka se kwa kulumba no ofa no burenyan yi de ebi kwa kulumba nya obeye na nso otwe ma ba nipa na kwa jembe no ofa bo matrimoden nye atrimoden ne wabo enu ti na de bia na ye tufu se wa wanya bi obi hu atwa na hwedi mina yekro de wanya bia sebe na abrabo na ya ko ama no wa wanya bia na wo mom ne ye tufu se e ma abrabo ne nye ko ma na mfa nkohye nkobo adum nkobo adan se obi na eye wo ye dumre bi ho no ma ye ne ankasa no ye dumadi a ye di ne owiase no dumre bi ba bi wa wo kwa tim se utiri bete empratwe bi wa na wo kotwe tim se empratwe wo utiri bete spend bi wa wo spend a ka hu se utiri bete itiano sa no udidi anu ajabi na obra na ankoye ko amam de bia de ye ka che nipa da sane bia no eduru me bia ye mpa wutrim emfa asem ne mehyemu ya de ni se ya menim se wa wutifie so se ye ka se ye ka de ne ye nka ncho mo hwe na obi ankobodin ni wakonya asem menim se wompata mo ofi a wutimu wo fa bi wo nana bi na wo sika ne wo sere ne wadi eduru me bi ho na wanhwe ya eno no beka se wa mobra na enso enne obra na ye ko amam na ubusa de adea ti de bia me kase obi a na bakwasem
Edrume bi a ampa nipa busa na bakwasem nipa somese se no ye defo efie o ma ya asem ba ye nka o nipa somesi se be pre o ba no ma ye ho toye ni o na ntra nipa na so o ma hodo mienu abrabo ye kon no obi wo ho a yaw enye se fie ne wantimensi ana so e sansani o na na asem na meka obi wo ha ne masuku fees ana hwe o hwe ne menti wantimensi fie ana abrabo na ye kon ama no eno no e ya anoda ayi a ye hwe ne ye obi wo ho a sebe sika ba ne nsam no na ne nsam ye wa busua so but na de ne ehu ene o to fam no ye sere no eno de wo ye sa me no nya adwen sa o ya na obi so ba wiase no na trimodin pa no ebi ni woda o chen Hitler anya de obu afie ente na obra na ye kwama no de wo ye sa won hwe yie wo bebra kopimta ma obewu ente ne ye tufu a de ma brabo ne ye kon no e ma nkrofo bi a enim wo mo no ye ntimi mo mudi no obi wo a nye de wo pen ne se abrabo na ye kon ama no ekwan bi so obi wo wa sebe abusua ni nyina oni ni abusua sebe odam wo sika iti wo cha enso wo be capital bi ekuta na hye enye ne fort sa na sese ba me de bia me kan yaw me se ya wo ni ya wo tu hia mu a wo kwan awa ye wo ni ya wo tu sie su sika so a wo kwan etia because isia no ameki iti obi wo ampa ye wo no tu abusua mu a sebe na bi ni ho ti ne kwan awa iti wantima nkodu ana bra na ye kwan ama no e wo ho musa nkrofo no ye blemu mo but obi wa ye musa ade ne kuta no ye ni obi wo sika pa so sebe predas o ma me nware ne nsam samina da ye obi wo sika pa e de na obeka manati ase obi wo sika obo no ma me bayi obi wo sika ni nwa ma nwa wato o mato agu but areto wo nyankopon ho wa hwe ya obekom no na saa nipa ne ye won nkrofo bi a ye busa o mase no saa na te itene wa ye mre abrabo na ye ko ama no odefo no wan na bode anim si ye betwa na ode ne machine no tene ye tufo mo a ye nimu a ye ntim momudi ma hye no mamba mienu ana miense obi wa na abrabo na ye ko ama no nya ne fault saa na te because amana ne na doso e wo no so overload wantimi anu obi ho nso a oba wi aso ntinde ye tufo ma obi bia na nyankopon adomo kakra abrabo no se du mebi na ye koma wa nipa bi wo history na wo faase bi me wo fa na wo bi no obo ami o itimi so me pagya no saa na te e wo wi ase edum pesa abrabo no ye koma o pa wo wi ase de a du mebi odidi a no wajabi no ahwe wa brabo any sebe situation no spend our best spend emprantu bi wa menko okwa tribete abrabo no be ye koma ya me das no okay we ayo bra yo konkon konsa ene enti abusua nim hwan no bra ye kon de amano a usu se ka wo ye ni seya ke boaye anakwasem so bra yo kon abrabo eye bonapa the nation's anchor ka bra yo kon komo we epeja ba bia na ede ye koya chi wa abrabo sanza abrabo ye bon se okun na wonuru empo ne watima kon duru ho esa sign na chidi a ene ne kan ye konkonsa na etimi de kan wa ni tura ne kan dene ko be din siske ni bia na ni mo man tema na otomo bi di da fom ne na be nya kokoduru agire ne ma we minim no ono na dabi wo ye den ya ni sike onya apan ne tia wo se we de mo mfiri ansa no aka ne awoka eno ne nipa na ba otimi ka to o de janu njan on za type yes na so otimi za akwa ba bi ofiri ni ba bi obeduru ye no ene ye nyan man bi wo ye kurom pa na sika wo nsem ya de na sika wo papa ne nsem pa na onim yesi ye ne ba o try bia so de nkura no besi na nkura nim se de papa wo sika de ya nko school kura abrabo be wie ye ya wo de nkura eko school no ma je school abafi o mutimi choose say ye pesakra nzana ya ko school ni ya crave broche the same color nkura be to the mema ye do bia the same color sam na ukunya sakre wai ebi ni ho ni wotete so aye ngurasefo ma ye pia o no na anya twimo wo de ne saa no aka to se pelling break na enchiye ne de na ho adidi o nko school biem 1 week no go to ni afre no asema si uma na de na me bike na de blem na ho ase ye da ho ase ndi ba bia ye free go school yi so no eye sompa hatu ba bia ton ayi o ba do se ne sakra se ko bi free ja kuntabu ba wo twa kwa be sa ne ahodwo o ba onni wo bi to bi mani ni daso nti wo ba ne wo ni daso nze sakre na se nti ongo school yaw na maami ye wo sika ba be wu ya na se wa anya we ko mo fra ni sisa na abusuafo so na ne wo sika no amfi na no wo fa ba ko be jikan danso wo ye de ne kwatuma so
nya wa boss wo ho no twetwe se kan o twene ama police abeche no o twene ama police abeche no aye che na ba mabu na so oja ama ne wo fa kofu otu ne fu jai wo ye panyini jai wo ye panyini masa na no me koko hunu bi mu a ranko fu no a na afiduru se ye credit ya ni fura broche ne bi aso ye so no masa wanzi de ode trading ana credit na ko hwe ni atebia na ya am say hey na bra boye kun sei anti asumasi mei ya nkodi diwa ye fie aduane nye ye de go ye wonu nya na monwe aha ne ye we na omu na edidi ana ye ma commentary wo ho ya asemo agozi na unhwe na ontenam wadidi acho tenam kakre tenam si ye ma ubi o mu na hu so wo interest o te wasimile me gona na me ya me penam bia me so tenam kakra to onse me ko wumpa tenam once ne dio presso wode ne sar ma me na uni afam wadamfo na no ntina me ye commentary no ene die ya ho akwenyi obi ato adi amana kakra ansa no afadi ehon na mu sa brabo na ye konde ama won woni timi di nsemone na police banana ma me akana hede no atokun no ma bediri obi ano afre na ansa no atia na twinanim ene die oni obi mpo no agina gate akase wa me oba ya na yi number se woni ye ni ampese mo de no mfanya no obra na ye konde amomo ya me na menim papa bi obetwa enu ya wo ye kurom papa ne ba no wisika je oso oba be memu anu adane ne life akura tim se dwangi kro de ne ye na akura na akura isika aba no papa ko fa mampam ayi ombeka ne se enenya adensa amon kamekan ukofa ye kuru mampam chebi no de ne be mawura mu wie ya papa ne ko ne nkura ko policy abuze bi ayi abobi no wawu obuza abayeka no akọ abusunya mu akọpa che no age yi na fa se de odo akora na aye no afide no mde sikaduro tage no afide na kuru ni mpanimfu ani ba ne ho afi okotwadua ne ye loko sa chance no ma yi ne de ye de ne sa de ne sa wa loki se flat na nko ye se de wasi atwa bi himu so no na mze aja so masinye na mze ne ya wakom okochi wi mpana no ti ya mpelem ka se empana twa bi am obi abraba ye ko ama no oba na dua no se ye se bosum dua ne ye ni wonzu ye hoho owi akokọ na ne abo no wabetom okuro nim ene no anso no so obawie ya abo ne fom se susura ma oso bibia mu ntimi mpagya obra na ye ko ama man no di dinensa di se wa bensa ma ne tri no oba na mframa ho mo se ni pe be wipe bi woni tri so eye aduma abrabo na ye ko sa de ama no ya wo hini bi mistake ma abrabo ye ko ma no ye defo ufura kente no tietia ne chacha mu a nanso ato obi a prot di angozi hwe nyani bi prot okoto esa akwa na ye konvo na na wie ye ni o abrabo na be wie ko ama na ye diri etia na na me yetunade so ye diri etia na me ja toto ne niamam na na abofom se tuda so tikurumo obi na edi hene sa ahye mrade ma no obi ba akopọ okoton na sa asinti adane sika na ewo ne se ni gia na onya otimi koye wuranim kosom ni nyina adane afiri ne nsa na wa ye mobo a wonhu ba bi omfa ne timfa abrabo no aye ko e de aye de e de ama no nipa ba ku bi aburo kira wo ko ye o adoye ba ko wo be ye family member se maami we di wontimi nwoe me maami nuara no intimi so de me di we ko mana na wura akekere se ne banso ne me wo so wa betwa ne mboa ode ma na na osuosu ye gasi me wu bia ne sa bronzo akwa bo agwazi mi wa amra wo me de anya bia agwazi se wo de ka asem agwazi wie ko yo se ha se na wo bi na ablem kese ahia me o enu nti akwasi ya boni firi aburucha betena Ghana isike kura ni nyina sa ahye adoye ba ko afi bi se yi a okoye ne maame nu yanti ama abraba ye ko de ama no ya obi ba wa nhwe nti abraba ye ko de ama no akura ne maame ne be ya dome ne papa isa ende nyame papa no ana ade ne otuti mi se awurade atia ma papa na no owo bie no ene abraba ye ko de ama no die ka obra ye ko de ni other side say when ne nya bi pe na abrabo aye ko ama no yawo ye kan ye nwie ka odifo bi wokuma se pa no otimi meska man man tamofu sika o wo jajapade no bade ma pa bi a wanya nwunti no na abrabo aye ko ofie ho be manchiri ma amre ba na papa ni sika so goze hwe nchiri ba nyina nti ene se wuti ya numere ya igina kwanya fefefe so de kan kire wo se wo so da so igina so a hwe no ama de bi eteteze ne ya boso ya mba brabo na anye ko ama na yawo ohia kan ne de enye ya so ohia kire wo start abrabo na ehia wo enye ya o
who experience ye didi fufu who time limit a ye to so time a ye didi usua na emu di kanya na limanimu ye fried rice punu anopa ye tini ade na wo efono na ye minni na leto hia ka ne ho a otu ani enhu tini bi mu a nkosua ne san ofie ho na pan no na be ma bia so no a ona hu say yes wa ba wi ase da bia na ye etie ni sia na ade awurade ase ama ye kra se odi kan ma ye hiafo nim si ye free happy ye next level ho amisha de otie ya okay ene ukuo ayiwo bra ayiwo ku orofo abrabo no ne bo ebo na paawo eno nti ene ukuo yi de ye konkonsa bra ayiwo ku na papa bia wo mi kuro mu asante mampon wo bra ayiwo ku kese paade amano na papa yi ekokwan so ekofa ne nyoma UK ene ya China wona mo Germany wona mo Turkey wonam ho fa nyoma ba enknan na papa no se wo hwe ni book mu ne passport mu emu ayema na wo hwe ba bia ote na wo hwe ba bia na ne matia na wo hwe ne so to a won knan wo training kwa bam so ba be fa ne wo fa ase e de na konkran no so akwa na dwuma ne so bi orofo obra yu oku abrabo ne bo na paawo enu ti ne wo fa ase no ba ye wi a ne wo fa yi kakra de ne wo kokwa so kofa nyoma no de ne wo kwa brochire kofa jewelry eni echen ya ring obusikan kasapa eturu ba bi no osi asante mampon new damanya otumi se bemanie enu tidie ben ena ekote bayira humam amana mo akese wo bra koye ko ama papa yi ne wo fa asidi ne kakra bone wo fa no fom na kan wo fa ne sika san ye no kase kan wo fa asin so ni mu na ko pagya ne wo fa no na so no ni nwia ba ye abrante no ne wo fa asin no ne maame no e ka che ne se memfi wo fa no obra yo ku e na se me ne wo kasai se passport wa ye mo ni sika wo de kwakwa so akwa kudi ni wo fa ase ne wo abra wo wia ne wo fa na bone fom ko betumi aboa ne wo fa no ni nwia ba ya brantie ne maame se ma omfi ni wo fa no enne osode ne onum no okohye afuom na nwumire no nso wa bafie obia na wode nani kire play mu obia no okwa abrochire oni abrochire na obia baabia ote ode ne na tia ne carpet so otim se yes fomu nie nkonwanie enne ode nani akire fom ne wo fa asena bone fom se tu orofo bra yoku wo bra kwa yoku ma brantie bi esanse ne maame atwa fa ho na papa no kodi abrochire yense obaba be fa ne mabi aka ne baba ko no na onde na kwa buruchiri no ekoko wie se ya check medicals na mienu apase na ba ko wo ka ho no wo no kontrol ba ko pe no na medicals na feli no same ne o ka se ne nwia no mo mienu obefa won ko America mam no se o ma yodifuo abrabo bia ne maame kobo ye ama akoda na ankwa ankofa papa ne mogya na ma abrabo ayo ko de ama akoda no ene wo sere no wadi enso ne papa wo America mam esanse mogya ne kyerese nya ne papa no ntino papa no so agya ne hwe orofo se wo yo ba ema obra anyo ko ema oba bi na dachi ankwa ma bi no wan hwe ye na akwantuo ba mu a ye be san no ene aye mobo na ni nwa no fra America ba se bosume no mbedi kura no abrantie bosume no ompia bonten da biada orofo yan hye hu ye wate na ye de ye hu ye enka etifu ni waka pagyafo ewo ho wo fa aboa ni sika no wawia
and na ma wa ba yi odefo ka hwem na ka bu a wo fa no obra yo kon pa o eno ti menua bema ya asemo ye kan ne nyina se eduru ba bia de oturu ko hwe nkwa no mantru no fa ne ko hwe wo da bia da emo obra enyo kon fa ma no si ye hye ye ho ne ya boa ye ho a ke wie ya se ke betinam amamu aye de emo obra enko yo kon 0551 0551 931 0548 931 0548 931 yeko enhoma ne so obra ayokon papa producers way obra ayokon ede ama afoforo bio obra ayokon ede ama maami bio na senti abrabo ayokon ede ama maami bia ye trene nsa so se wanya yefuru amfa ngo ba no ye nyi sentugo ne ye boni din kurum ho wonya kuru papa binno awo ne mawu ama awo hu akwa atwe de ama na mokon ababeto na brabo so e wa awom 05513131 hello humane mu ye hello yeah paso good evening majo so baby afrefre udi hello what me kan baby afrefre udi okay paso ka so free Sompa yetio me dey open say yetio asuma mo kan dey in fact no ko to do my idea na me ni to find up Canada we ti if you ma we ni lo ke me ena me ni aba ona ye pan na iseni skama se oyo no ma konta mo ti da man to be se ni ko pa na drop kra mo to e ko para te ti ya en mo mo te o fa ta budget man ena ni aba se do no ni ne te wa ta si ni ne shi ana ga ni ti ga na harma ni ni ka te dia ni mi ya ta ta ti da na ta no ke obra ayokun abrabo ne bo ebonapa hello this is majo so Peter of Moonlight na ni mudi patia ni se ni se no yo ti pota na ho pa to pe o ni ile na ni ti na ha ni ya pa ko ya pa ko ti na udio ni da da ni o ta no ai me wa ti ko na ti de ta ni te ni ko de ta pa na o no ha bo ba pe ri ko na na ti ti wa ai me ri le na na o ti ya ta mo kai se pa ni ko ya ma de ta ni ti de ni ku na me ni te ko pa na ko te na na ana ti ni 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 I no be looking at the na pa. I think that the I think it's too bad to 2 years time. 2 years then I 13 years in the video. How about the morning? Apparently, I'm going to to find my man. I got to buy the Bema or I'm a when you make a family man in a for my job. If you get to know, then I put your fight. Let's go to no ke obra ayokun abrabo ne bo ebonapa hello good evening majo so ma me baby afrefre wudin ipacho bibinti ni mo me dey that oil ya ni bibinti na ye adwuma ipacho obrado ayokun mi me ho asem ni odide me see so me ko school kakọ me tún adwuma ya me see enka no ko ni de nesta epon kwala me makuma ku 16 Nega worry, na me worry you no ni ti antana ko and not from. Our rain mo nyam kwala no. So abrabo no awo kwama, thank you mo fanseme. Kan me se padia, ni jari a di kan sa sa padi na ni ta ko anta. Oh. E treda de mo kwala de ni yo. Ele ni be man ni hobi.
Chete ayen the bree into brad there. Just like you know maybe good time the know we be ayan now let's say well and not for me Obama and not from prior the one comes to now let me show who come upon I'm not so very good international be another month. Okay, hello. Hello. Good evening. Good evening, ma'am. Baby, I'm free with you. That's all. I'm what to say. Yami will to me. I'm okay. What is happening? Madam Sompe. Again, no. So you prepare the Yes. Jinaye, ma'am. Again, one day, again in you. I was some me and son. And again, could say you said. And then, also, but yet you said, get in your 1 year. Here, must school see penny passo a woman. And I'm a warning to the getting think I know good pay. Why I know more. So, instead of my blank beer. Would be so, would be animal who approach on any mamma here, and your mammy will be free if you have a banana with warm up on would tell like they would never tell they would near she. Be animal near my bar. No, I found what them not eating what them. Also, and I will bet you this bed was dressed and I would take. Yeah, some. They would be on winning a panel. Didn't man be so ever. And now the Breman was and a word. What is the grass? Now a big bar. Now one no. Now a jelly bean. Now one. It's supposed to our Ablabonnet there. The whole one said, well, who knew why? Hey, yeah. They have want to catch it. Said, they are all I'm in a pound one. Yeah, no. Hey, yeah, blue. No, okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. If I try to free, no boom. And no boom. If I try, Mammy, you come or Brayo con. you know, I try to my cook. If I try Brayo bow. A young man, Penny. And I'm a man, I'm woman, I'm saying, I'm a body, be I will sleep. Papa, the ma and the moon, you know about so many years, Juma. In the damning can. Or more, no mamma, many cases. Living in the same Tino, my mamma, many speaker. Papa, over the other say, and Colana is saying Colanca to a sis woman, Papa, where your woman Colanca to ano, there 26 years, 20 years, I don't know what black. And to almost a human apparel. I didn't almost a human apparel. I didn't. Papa, tell a woman, Minian, can make and say, against in or no, Babbe member. One man, I'm a man who are 1 year, Juma. Papa, or Brian, who I'm passing your mocha. Oh, how the memory. You say, a mammy may be a Yama Bassa, and come call a cat among tenancy. No matter, so Papa, we are need you 7 years, 25 years. So, my teacher, one more man, yeah, the blue, Sabri. Papa, and Yaman Colani Yeno, and Yin. Papa, or brother, your papa. I know quite same. The camp Kakra, the money ye share woman, and then the Adaniama woman. Papa, and the camera came once a more, Mom Pone. So, me, your heart, actually.
ono ne bedi ma asem amame eya no aba office why no patrol you but office no one here aye wo hwa dabraka 21st clinic abrosani mu ha no patrol you brane na ne nyoma ni free say obra no eye konsa no a ye wo nyame nipa obetumi adane abrabo na na city prompt ya no aba why no patrol you no okay hello baby afrefre udi katachi okay ukasa we fantastic yenti o dan ho kakra hello dan ho kakra otime kan abeto kapa yenti o no problem. Number one in chest. What for year to her? That's one line. I'm for you now. Come on. I am Homana. Oh. Hello. What's your Bajusu. Oh, what in me? Asem ketua na onu amra no mekana sem no ko tie na ko wisa mo wate amen bye owo ahene no jama se chichi were hello oh wahiri hello baby afrefre udin o frefre atwa so yeti o atwa na gonna form up here. A dialogue. It's when you see my come. Maybe in a minute, and I'm going to pocket you. And she may see it. Then my car will be a pet you. And now I'll listen to you. You hold it down. I'm sure. And I didn't tell you the then if someone in the first day, hello majo su buru katachi hwani o mi abema kwanya Osei Yaw Oforisuo and okay they say life is war. Osei Yaw Oforisuo one your former binom but you been to listen na you have a man oba Osei Yaw Oforisuo obema ya wa you can the kind na chabi so that ya no e hope ni bi sia tia mo na sheme bo se enyo mu bio dia se Osei Yaw Oforisuo na ofalumba papa no wakasem toma kuma so medical hufuka na chiri madu wati en kanindi ke hufuka emudo oju na nshamo dawashi no okay Osei Yaw Oforisuo abrabo ne bo eye bonapa hello baby afrefre udin be mena efreme mana mahato na efre akokwa atebe bomunikita yeti Osei Yaw Oforisuo Brian Bona Oforisuo monka me yaw menu bi na ya juma ama mene no contract ya sign say mene no filling station na mene na ya juma ana o say mene na ya juma na ajuma ni bia odo bia fukura ma me eni nti 10 years na wontu ya me onu se two student no afa nimpo no for me ma no ni two student atma ma ndi pa na ajuma na afiri me semra wa 10 years
Oh. Aduma my no kwa. Oh. To see you. We don't say I'm finding it. They are 3 cities. They are what in from man. And I met a manager done over and man 10 cities. Frank Obama has been 4 cities. I don't cheer and man 2 cities. I just saw 6 cities in the store. One quarter of now, one can ye. Now I put tell me actually as no. I do want to night now to master me. So my 10 years in Oh. 1,000 one you pass and money outside the Oh. And to a brand there, your quam for my I mean, send me to the Okay, yɛmfa kɔ baako pɛ na yɛmfa obra yo kon course no ɛmfa esia yobi ka kyerɛ santema wo bi kyerɛ santema enne ukui ɛwɔ dwumadi we so hello baby afrefre wudi Asante ni Oforisuo Aboagye Panipa yeti o obra yo kon Papa attack no omo aya no omo abob and ano me hwe omo hwe ma papa yi ma ewunya de bo no Then abranti bi papa no papa ka ni ka tie pa papa ni wo ye wo e na kia di na ja no papa no papa beti ma bi ni ata di choton to ato ko ka ti ni juma no papa ni bi ja ni ato kwa ma ne do di ko ano no be ki abranti de o mo ya no mo ta no ya na e bi bi ama abranti ko tweet ko mo anya de de bi no ma e ja yo omo ti e mo jo mo ni abi de na be du kan na no do abranti e ko pa ta de mo kan wa e do nya bi hwe wa e ja wa no so yi e de be a jo bu da ko dra atam ka ka kan no okay ahani ade ofre no enyina besi eneuko eye obra yoko dwumadie eso odofo abrabọ na famu na ne bo ebo na pa eno ntino se unya bi ena bo ho ban yie na efiri unsa abrabọ no ebeye kon enso ede amawo me yo tete tubafo na mebo mentaba mu menam soro mesan enam fom da bia metai ekasa asem we kire o se enam abaso na abo atete atwasuo sana ukoto krama baso si pataso anyo no nefo ye dabio adwumakuo be ntawuruma ena Sompa Asem Mpe Nipa firi juada ekosi ni fiada so no yenya bi ede bese mo yekọ computer so adwadi emra sisia me pese me di hini awo me fienti aya na niema me di sese me fienti se metals me wcs na me shower set no me pe ni popom ani di ebe chedi amame Elunti and metals de ni nyina me to free Frank Enterprise. Tas no size be na ope 60 by 120, 60 by 60, polish and elastic, 40 by 40, polish on polish and elastic. Oba ni nyina do Frank Enterprise. Now wall tas no 30 by 60, 25 by 40. And so be do ho. Washroom floor no 30 by 30 size ni nyina desire who do be awo pe no obenya bi ho na BWC na hodo so dia the water closet ahodo bi obenya bi ho kitchen sinks and the taps ahodo obenya bi ho washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa orukoto ofie na no a comfortable mu ko ya so no Frank Enterprise na obenya bi so so Frank Enterprise our to market magazine room and celebrate Bernard filling station no abrosan ye na nimu a ho na Frank Enterprise ho na me dey asem de kura ne say so wo buru is bono any ahafo e kwa akopem no fo ba bi a se o pe task papa ne ma wo bo so bi etu akoton a en to wani nko ba bi a so do we che Frank Enterprise ne be mo ni popom ene de ne bo edafom so number is see a na ti asem da attend de maka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868. Now, question say you come from Frank Enterprise. That's papa, doors papa, any WC papa headquarters number 1.
Sompa Achedie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enutina Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye da wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ayeye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose prepare oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa Achedie ekunafo ene enyanka ne so wo mubetiti say sika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 meeting ubim 0598559802 edi e woso yeta 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ni beboja trada na de mo de dom ye no ye de ama ekunafo yi mo amoye bi afi etwa mu no emu adanse de de mo amunim Sompa Achedie 2025 yabo only we define every day. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year you get on the luckiest again and win bigger than you won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky everywhere, for everyone, yeah, the luckiest. Lucky everywhere, for everyone, yeah. Only we define every day. Yamashafo ane atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa so Reina Santima Ganaman ewiasema nyina agiatum producers TV ya munnimu nante eyemenwango enkokorafo kwa ne no mu ye adwuma kokorafo ya asem omanyini ntiuntimi ntia wo mo asem o Sompa Asem Mpe Nipa no me producers no manyinyini eno ntino tia wo mu enye yie kaya akoda bia ki bi twoma we nso de ya hwe enye yie eno to Sompa Asem Mpe Nipa badika ka just system na po ya de ye ntiase ma da bia da na emire bi ye ka mita bi ho asem fie ha brante bi kobo mita mama mi bi eko wi cheri yisigi force sa mita no eni wo mu system eno na madi wo mu ho yawo enabu ma no esan ewo fiade na esi achiri yenkoni ekotie maame no wa trans dadada maame memo akwaba yeja epom te sen ma akasa ne kosoro nyamkopo adom me ho ye udin de sen medin de Elizabeth Amwati free him baye free tafo ya maame akosembe na ode bedan ya ne wo se wo bi ka wo bi kire asanteman na anwumre yi na me da mo ase ne atiefo nyina ase emre bi me de masam beja ebedam meter sem ho okay enti me bae na electricity meter light meter prepaid meter no mo say a commercial meter okay me Steven for ya ma way me pa cho no so ya adwuma we ECG okay me kwa so ne se wanya adwuma wo no oye bolo boy already register meters enti me kwa o mo busa am se minim baby otie na me se minim baby otie enti ma hwehwe na brenti me na mo chimam na me busa me so me to mu me na mo chimam na me busa na me ko hu ma me bia daroma okokire na me ko hu ti me ko hu na me ko ka kire papa bi se onko jame ne enko ka
your friend of Aquabana would crow from who are your quakai and or share time. I feel my friend Ocola no didimatem, my friend I know didimatem. Eti or Casam and Farm Ghana Academy, and I'm a semi family. I may photocopy, me money fee, me walk with Yaw of Aquabanano. Now a quacoji. I know as if I bread would fee. Aye. And I'm a semi intimate. Now, why your office? Me patch or Debbie. Sikan all the man of fine. Me patch or by Jis can or tafono bo meters. Now then, I want some mountain tafono or as if I bread fee. Eti me the Kodan, some powerful, Adaruma. Nam the Kodan, when I'm no for Quabanan so call horn. Yakokaya, Netches and Yajuma, and I'm a boy mine, I'm an say. They say, Miss Cam, they come up police for our chena mammy. Eti me so the Quadan some powerful. I'm almost a camasem, Eddie, mammy. So me dem call no mother Roma or more can mammy. Na sikasa na wajifiri also the bomita no. Me pa cho me check here e blow 3,000 so me ka say 3,000. Ya call one am ne mine coin. Me say 3,000. O ka kire me say o the meter na be bo ho ene abetuntu obe ma me 1,003. O so the meter na be bo ho. Ene o mo abetuntu obe ma me 1,003. Na me say 1,003 ne de. Me ni enti number 2 meter no. Me pa cho one register meter no. What's your branch and a friend saying? Me pa cho a friend is Steven will follow. Who's a goro boy? Me pa cho. E wo ECG ho. Me pa cho. Na just on shed na nya adwuma ho. And I don't know nya meter bi de bebo ho I register. And me pa cho minimum light ho adwuma bia. Okay, minimum light ho adwuma bia e asem foforo. E asem foforo Ghana ha papa. Enya asem ketwa. Yeso obi adwuma o ECG. Wodi o machi me ebubo mita na ede na ECG fo ede o mo workers ebubo mita na mita no yen register ye eno na me cement ase no eno na ha adwen pa no yakona ya ne Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adwreti ampo bi ekwantempo no so ho na obehu Universal Deliverance Prayer Camp and Ministry adwreti ampo bi Prophet Joseph Opoku one sofo penny candifo leader and founder Emma prayer camp we na wodofo eduru babia ya yemfe ni kire nyame fie wate efiri se ho ene nkwaje ankasa wo ho ene ayaresa ankasa wo na so do ni kire Universal Deliverance Prayer Camp wa nyame eyi nyame wabodamo eko yade be na de kodan Prophet Joseph Opoku a ontumi enso ano emfama wo nyame ewu nyame o na nyame nipa de osofo so me pentro bi se nyame kasa ne ho anya asem keto akra prophet memo akwaba yeja nyame nipa nyame akwa bibia boko de yesu adawn ma bibia boko yesen sanchire ne nko na nyame nam nyame so awoyo yesu adawn ma yesen nya asem keto urade adomonti ayalesa edwane omo ye pa won so wo abubu afọ solenante enti nechese wonya sane masia nechese urade kan afenso me ba anso nkofo tie me na enenso bitua na mo se on ba behwe camp no omo ba enso omo ni age se bebia me betia no enye eto na me yeden medie enti ama omo ni age se urade mama ye dwuma kese e wo camp ho ama ahemfo bi ba me ho ne eno omo ni abaje pa womo aboma baso sane ye nyame adwuma enya hantan nyame adwuma ye na nye se ye frɛ wa wo mfa mpebebe mitimi frɛ adifo ni bio enso ye mfa me kɔrɔ kra enso me de ana me hunu se hantan wura binum mu na ye ne ni nyankopɔ ye adwuma ne de ye wadaje wo nipa ho fi se Yesu ba na wonya adaje ema nipa enti se nyankopɔ de adom kakra ma wa ese onso nya adaje ema nipa uye de ya obewu boko kobu akonta adwuma na aye no akontabu da wanim enti ati se ye hyesa ne ma ne nyina nso se nyame afrɛ wa anya hanta asem anya bufu asem anya se ye frɛ wa wo mfa ene na je se wo firi nyame adom na se ebi se Yesu uhwe se de wo baae na ho brase etie efiri na wom ebesi ni wom a na wom kura he ba bi akwawo no sebe enwa didi dakam edi se nyame di adom kakra ma wa wode ne mawura no kakra bi no wode apone ma wo woni awurade nyepe nti ye frankofo ya o momfa
media mefutua na metumia menuanom adiifuo bi ne wo mo ye kanyame asem na ja enanyame ambo mo so ne se mese o mo a yemla fom na yemfa yenipedua ne nsan hyewurade mu bio na nyankopɔn de obra ho ase a na oyɛ den o ma so ebize me hunu binum ayam wo mo so ahanta asɛmti omodwuma ɛyɛ den akɔfom enti ate sɛ ye bra ye ho ase ye ne nyankopɔn de adoma ma ye ne a ye de ye nyame adwuma no asodie da ye so asodie da ye so ne sɛ wo ye den a atemuda ewurade do begina atemu nen to sɛ yesu sɛ nyo mo ese me sɛ ewurade enyina de ebekɔhin ɔsoro ahinim enti ate sɛ ye bra ye ho ase na sɛ ye nyame adwuma ye to ye bo ase na ye ni nso ye den ɛda hɔ sɛ eyalesa na wo sa yɛmfa ewurade tumi nye den ensa yale sɛ enokura na wo ka yɛnka nokura bi sɛ yesu no wɔno ne enokura nyina agya wɔno atoro honhom nye den eninimu nti wɔno ne ade a mesre universal prayer camp ɛwɔ adwetia mamponten adwetia ankase na kyese mamponten na edikan na yene yɛwɔ ampobi kwaso SS ampobi kwaso Universal Deliverance Camp and Ministry ɛhɔ no na ɛwɔ sɛ wo pɛ awo sɛ wodwuma sɛn sɛ wo pɛ kontuo adeɛ bi a wo hwɛ bi a wo ba awurade ɛnam yɛ so ɔbɛden ɔbɛyɛ ɛde aman wo mo a yɛ pa wo mo yɛ wo ani ebewu sister bi wo nsia omo nyina ewu ɛna awurade nam nsa so wawo miensa omo nyina wo ho omo nyinyin obi anya den anwuye wo se akola ne bo kra wo wu wo ne yam ansa na a doctor fo aba yi no na ya bra hosam wo se akola ne bo kra wo ba se ya hwem su sha den egu no ne nyina ayeden agyan wo mo duabode wo mo fie awurade ama ne nyina ayeden etuo atwa anti yesu no wo ye dwuma ko nenim wo nye dwuma ensa na chi ti misie menuanu mo se awurade yesu kristo wo mo yale wo mo ye pa wo mo ye pa kontuo wo mo ye pa wale wo mo ye dwuma seye misre mo se ukura bia adwetia aye cancel ene se ma ye cancel na mabai ukura bia no pa 6 ne ahase ofrisu nya aba udu sofolaya faka oso obama mponten udu mamponten a oso ope adwetia ka no mas no enegu ase no se wo free enkra na eba enkoko konongo wudu takia sifam oso pe mamponten eka udu mamponten a wo frani a ye beche so ye free ya normal na na say wo ye free baby a wo ba na wo frani a ye beche baby a wo ye den wo ba afei wo free enkra so ba wo de udu takia si hwa wo mo nam asoma so ba de na je say ewudu abo so a onso testing station ho na wafaka wo ka na se wo ba ye no mani wo de afra me mia ma cheche kwan amoma oba bedu ye ho no ye camp kase a ye da ho ye je yalefo to ho wo mo ye pe ayalesa wo mo ye pe kontuo adie bi wo a wo ba awurade timi ka se twen kakra wo no nche se awurade wonye adebo na ye mre kakra bi eti se wo de yalefo ba me se wo ba bobo ho se ebia awurade ba mu oda ho eti wo ba betwen emre kakra no aye den wakọ ebi se ho no ye camp kase a da bia me ba me de tudwa se ewo ye ntonsuo ana ye ha dan wo ba wo da dem free ema ye si dan mo mu wo ba wo da ho free emema so wo ba wo nya ba bi da a ye ntua sika yanka se ade ache etibra na betua 2 cedis entisa enti wono ne ade a make am for mo se Universal Prayer Camp and Ministry oba woje ho ayalesa wo ho fa hodie wo ho enhyesuo ni ho ye nyina wo ba wo nkosi obi so wo nkosi osofo bi so se osofo fa me ko odifo ho ye nyina wo bonte ne ye kan se ye nhye dem ti me sen kofo se wo mu a aniema ha wo mu da ye so da ye bone wo mu edidi anadwo wo mu ye wale wo mu huhumu wo mu mbra
na awurade bɛfa yɛ so ama ne nyinaa afiri wɔn so wɔn a sɛbe yɛyi aguo na wɔn ho ayɛ deɛ ma wɔn ɔba ne adi gyina ne mu yɛnim ne yɛsrɛ awurade nyankopɔn na akɔ Jeriko no a awurade bɛma ho atɔm yɛn ne tam bia nkɔfo busam sɛ Jeriko no ɛne deɛ Jeriko no ne sɛ yɛsɔn da kɛseɛ na efe nipa bɛsɛ 25,000 na wɔkɔ saa pɔtɛn ho ahyia mprɛnsom wowie ɔbɛbɔ mpayɛ wɔ mfimfini hɔ wobɛma nim na mebɔ mpayɛ ma wa ɛnam sɛ wodi Yesu Kristo din na hyɛ aseɛ no awurade wɔwie to wobɛdam de me nsa to so bɔ mpayɛ ma wa awurade deɛ wohwɛ no wayɛ dɛn wɔwie adwuma no yɛ Yesu deɛ nyɛ nipa deɛ ɛdeɛ te sɛ yɛde Yesu Kristo ni deɛ yɛ dɛn ɛma no timi sɛ wɔn mu pɛ baabi akɔ mpaebɔ sɛ efia da bɛyi ɛyɛ watchnight kɛseɛ fia da bɛyɛ watchnight kɛseɛ efia da bɛyɛ watchnight kɛseɛ adwetia ampobi universal prayer camp wa watchnight kɛseɛ ɛno na wɔtwe yɛ ɛyɛ cancer kɛseɛ yɛ nɔma yi ɛna atwagu ɛwɔ TV asi fa na ofrɛ ne a yɛ wɔdaagye a bɛgye wo so ama yɛ akyerɛkyerɛ wa mo ayɛ dɛn waba ayalesa anifra awoɔ akɔntuo wa awomawu aso fie bra wa wɔba nom nsa wɔyɛ a ɛnyɛ bra bɛdi na kakra awurade bɛgye no efisɛ ɔno nso yɛ Abraham aseni awurade deɛ wɔnsɛm o wɔnsɛm ankaka sɛ obi anom nsa na wɔde wɔamfa sika na difo mɛdɛ dabi awurade na wɔkyɛ sika nipa de twɛ sika na awurade na ɛdɛn wɔkyɛ menua branteɛ sɛ wɔfa Yesu Kristo ato ho so deɛ a menua bra ho ase ɛma awurade Yesu Kristo na wɔbɛgye wo sɛ awurade gye wa wɔgye wo no fie awurade gye wo no wɔbusua wɔma nyinaa yɛ nhyira wɔasefoɔ nyinaa yɛ nhyira mesrɛ awurade Yesu sɛ bra nyame fie mesrɛ nipa a wayera sɛ bra nyame fie yɛ hɔ deɛ ɛyɛ nyame fie woduru ɔkora mununkum no ɛbɛkyerɛ sɛ woduru bia nyankopɔn honhom yɛ dɛn ɛwɔ hɔ prophet na afe no ɛbɛkɔ na wieyɛ susumbɔni epie saa ne saa yo no ntiamanfoɔ ɛgye bosean de akɔfa nwoma de abedi bronya sikahye sɛm a ɛkɔ amanfoɔ so mfɔ mani ntene hɔ wɔn mra wode me so ba betwa pata no hia niemo sika no so mpaye efisɛ adameka sɛ sika bebre no ɛyɛ sakawa ne sika bia akɔfo bi de agogu bank sɛ wo anya kwankyerɛ sika no bɛɛ dɛn ɛbɛhye eti bra yɛn ka sɛ fo sika no bra na yɛnyini dabi wode fo betwa pata no hia na memmɔ so mpaye ne fo ade kɔ ɛno ne ade a awurade yɛ dɛn wo hwehwɛ ade bi a yɛ bia sɛ awurade nsa wɔ mu a enkugu enye dai evu abra bom dabi eno ti prophet o how ni koda da bia se bedan wo na ka kire wo papa Yesu Kristo a wo be yama wo de wo yire ni ho ye nto wo yire ani ye nto nsuo wo yo ba da so ba enhya trouser awo wo ba mfa trouser sema ho okay wo yo ba na wo ba boduku ani one ade a awurade wo pe e wo ya so fie ho woyɛ saa nneɛma wɔdi a mɛsɛ wo kɔ a wokɔ te sɛ droban awurade wɔyɛ obusadeɛ wi na ade adansidie na ɛkɔ eti wɔno ne ade a mesɛ yɛ nnuama sɛ yɛ hɔ deɛ yɛmfa trousers nyɛ dan ɛma hɔ ɔba wo ba kyikyiri wo tiri so na nyame fie no ayɛ dan wɔduro no ɔno ne ade a menhia ɛwɔ me nuanom mmaa ho a mensrɛ wɔ mo sɛ ɛnyɛ sɛ biribia ɛhɔ yɛ aso fie a nyame nsa wɔ hɔ nyame nsa wɔ hɔ ɛnto nyankopɔn apam nkone na daakye atemuo awurade bɛbusa prophet ansa na wobɛkorɔ no yɛsɛ so obi abɔdam kakrakra no a wacha yɛ 20 minutes ɛsɛ ne hotɔ no awurade bɛsa no yɛle sɛsi a adentia sɛ wo sɛ nyame ansa wɔ hɔ nyame na ɛyɛ adwuma memfa memetumi na ɛyɛ adwuma ɛti sɛ me papa Yesu no na ɛsɛ yaleɛ na sɛ memedi n'akyidi a adenti na misuro sɛ ɛdam aba me nkyɛn na misuro awurade na sa yale awurade krakra kojeliko emprenso niemo mpaye awurade bɛma ɛdam na ate prophet form yade amanfo frɛ ne etwe awurade bɛ sa yale sesi a etwe awurade bɛ sa yale etwe yade bia ne sɛ den ɛyɛ ntoboase
nanso wonche ewrade be dai obesa yale ono ne ade a mesre nkofo se edam body enipa ba ko ntimi emete abodamfo ho ebia na okopedua ne bi krato entia na mehia nipa mienu ono ne ade a ehia me prophet afia ma no entudwa ye bre na ye be yo number nini 0248 88 91 94 053 84 306 024 888 888 91 94 504 0543 854 306 Joseph Opoku Oframia Abeba Mefa Noke yene Sofopeni Emma Universal Deliverance Prayer Campaign Ministry Agricia Pobia Quantipono so ho ena obehu Prophet Joseph Opoku ho ena obehu se nyame na kwa so na kwa empai bomu no na prophet prophet nyo sofobia obekwa no yebusa akwa so asebo da biu wo bom paye ma wo ano de ne papa beka kire no trudo eno na damu eno ma prophet mani eje ne hopa nya afi na yebedidi nkomo bia david eno ntine adbia how down so koda na down so say ye yade se woton ye nto na wotumi se wiase abrabọ no usomu na apan otare na waya orofo menteme ho ase abawa brabo mu a prophet Joseph Opoku ho na ye kamfo seko na okwa ade bia na dawso no ebesi wiye na esiwo kra enso eye eno ti omo hwe TV no prophet number na eguase no orofo ye ko prophet ho na nyame be nyame na ne manso so aye ne ma kede yakwa koyanim yanim ten asamo Asem Ghana hanen kani asemo Asem Ghana hani mita asemo na sa mita asem no kura no ya na me pese me ne da komani yisi jimfo mpanifo no betra se brayo konjumadie so se wuku adase ne mabusa wo nsem se mita no ankasa so bi pebia ne bo ye sei ye koba ne bo ye sei ho nhehye ye kura ene sei kani asem ni nsu sem ha adwene wo Ghana ha ma menti ekosi sei ekosi sei enti wadaroma ekosi sei Steven wo follow ne ka se waye bi ama menti mo ho no na menya message wo yisi waso aye die bi na ama wo ye process a chese menya meter enti me ho ana o ma send message bi agu me phone ne so enti ya mi hu na mde akokire wo bi enti me ye no na mde akokire obi no mo ka say ECG for ama me number na me friend ka kire say menya number enti be say me de kɔ ho ekohwe enti me kɔ na me hwe ya ne number no mde ma me ne nya collect na o mo je ya na o mo hwe na o mo sa ma me number na boy ne fine na busa o mo no mo say 9,960 na just say 1,000 and I'm a friend Steven Ofole no. Was it 9 say? 9,000. Sika. Ah, 960. Na 9,000 unu sika wabodi. Ana tete die ni bi. Aha. Na just account 4 cedis, 9,000. Ah, tete die na wo kan. Enti me ya na me friend. Ana me ka chen say na mbebo code ni shame. Eye say. Ai oniska, me oska me fa nkotu am say oh bla. Ada na ya sa ada. Unu ya ba bi ni me aka me nya omobo. Wasi wo ska fa kotua na boso me so an me de ama fe me frɛ na ise odidi matem frɛ na ise wo kasa ana me jai ne frɛ ana me de ne bedam eti me ba ha no ogitum no she say week ne so ya na me ba ha no ya frɛ na onfa nti anadwo na me hu se me phone na ni aso na message bi abegu so na me hwɛ na sika bi abegu me phone so ti ma hwɛ minim ni pa kro de fam ti na me hwɛ sese obi na send by na de achi a ma send na de ama ne back 3 days me wo bam de ni ko school no friend say wa send sika ama me ana me say wan send sika bia me gu me phone so na wa send sika e wo so wo frɛ na ba bia me de na akɔ no Sompa ha na me de na ban wa je atum ti say e wo na obeba ni aka asɛm na nokore atwa efiri ho no ye frɛ na wo mfa
enti me hwe dan na mdam so aho ehye wom ana bisa akọ ho ana maame bi a me ko hu ni mezi o de maye ba ana o se obebo mbosia na me de aye na me nya sika me de ama na maame ne ma me sika na me de kotui asa sika na mo bo code ni hye mo e wo ECG ho ana me kan ECG ho se me blood me de na ba sompa eti kwan bi a me fa so age me sika bi a me fa so age me sika ana no wo mo sere me ana o se Stephen Ofoli so obo na me no na che se woni suban e wo ho woni suban e dey say no me hia me sika Stephen Ofoli na nkasa me hia me sika so ntime obe balance me 1003 meje me sika eti ba bia owo bia ECG for so me da omo ase se me de ma de srede e beto so mpafo ani mo mo kan ye no me mita no omo aba be bo omo foforo amam me pa cho an omo aba bo me na say ehefa airport runabout omo bo mita no foforo amam me pa cho omo aba bo mo na ma me eti oba ha ko ye no a mo kan ye no ana omo aba foforo amam me Canada mo kan ni fiada de oni papa na wa ye ne be boni ama na ye no me ama no na obe bo mi omo be bo mi eti say Stephen Ofori no be ma wo say pa cho obe ma me 1003 now woko hefa no be bo mo no de ma wo me pa cho na me na mo chimem ena omo frɛ me say ECG for say me hia mita nti omo me bo mita ma me nti we wutu ya say me pa cho omo be bo en de omo anyi misika na je say Stephen Ofori de no de abesha na emu ana me pa cho na je say 1000 o je no 1000 na wo je ne de na wo je 1000 say 1000 misika na je say me misika ko 4000 enti sako otria sika ne ma me a registration fee na sa no waji misika no ni kwan so o ma misika ko tria sika bia office hobby enti sika na ma ko tria ne ho ne me ayi na je say we ron bo ma o free me pa cho an after wo ba Asem Mpe Nipa dwumadie so no na ye dem wo mo no kanya nsasam kire wo mo no e no mo bo mita ne dem a bo ne benada e ma me na se mita na se ye mienu me pa cho e ba ko ana mani soa e ba ko obi de e bo ho dada aha chirechirem sa nye so meka se obi de e bo ho wo de ne mono na na me pa cho me de ne mono na o ya white no e na na denti no wan kan kire mpanifo na akoto wo mo airport na about UCG for no say Stephen Hwan Afori no obe balance 1000 no mo nyi usika mfa ma wo me pa cho o mo no kula no o mo se o mo nim ba bia wote me me no mbusa me se me hu ba bia o mo ote e na me ka kire mo se afa de me hu ba bia wote tu so obe ma wo say me pa cho me je 1003 na free ne ho Stephen Ofori no kra na manfo sa de na ba ha o producer Montrase Stephen Ofori no obo kwan man ho se de wo ka no kire se duru ba bia udi asempa eye pa wi ase kokose chi akwaba Oforisuo mejo so Stephen Ofori abrantie odada mami nyame ncha de oba so Asem Mpe Nipa so mita no mabofo frama no ewi a me da o masesa akwan so se ka dwumakuo bia ensua nyansa ma na so ye merese ya ka Ghana be ko akoye ni ma chese Penipa yenti o Stephen Ofori yesi amanfo asa aba de nasma ba ha yo Oforisuo boga one mama mu free Canada na ba e mo fa Asem Mpe Nipa ni agro we mo bia de ncha so ngo de mama Oforisuo ye number family kenkefo family kenke ya bia mo bia jollof bi su o sa side wo so ya opemo wo ubenya asem na koto apon fufuo bia ni soro ho wo na auto fufuo ha ana ne kwakulumba mo so le ma bedi fufuo mo mfrɛ me tie menya bia medi mo mfrɛ me betena ha na abeka fufuo asem mo beto fufuo mo mfrɛ me da bia wo no Oforisuo ne aye ne di wa ha nti me sro ko anu tuma ko dim fufuo awia me de kom ne te ha no ma me de ye madwuma me wia me say me boss om na san wa de mbekɔ ha ma ko di lunch kama because me say o ka so beto tilapia man ko afi o anu de meto na se bronya nu de me ya omno hwe nshebo unim me unim me kan wa ha omno benya shu mo no oti ase me sam ma no coat wa ko asa mo shu betumi ato ovo na wono se shu hwen na se me say unim say me say this month nyame adoma this month we any nyame adoma what they say July 31st December market you na me say me de to no ma de man boss ayo me nyale
me nyale da wo de wo se wo do wano na obesi mo no me se me nyale da boga kra na me yere mama omu free Canada ba ye omu kra do se me kwakulumba me se wo ma me nyale biem wo se akra se me deliver wo kra na oni mu se sida ano ntia ode ama me o de ya di agro se me kese o ma worship center me ka kiro sida na oni sida ne ma ode ama me o ya so foketwa me ya so foketwa akọ me se ya wi me o de bo se me ti me deliver adom wo so me so papa Yesu Kristo ni papa enu ya no nya adom no ni ni po no mo ye adwuma na yeso jesu ya sofo me na me ka kiro isi me sofo ketwa to di ni pe ko heaven ai isi me boss kra ne ho yidi bi kra ba nya me wi a me ka kiro ya semo ya so gazio pani pa yeti o okay Ovoso your number no 0244 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 na mi nim se ya se kan etosu mi na do ba nhwe bi ani ai ofoso awara paso ye sisi ya amfo se ma ekese okay ai awali pe wo yire ha wa jano wo yire wa ha wa jano ai we de to ni nyo ba fo ai se ma fun hihye me boss adawro ma me kama ai me wore kwa ncham kwa no ho ade ai to bo ase yese okay yes me program enko kwasi de na ya ukude na ya ukude until next 2 weeks na ya kwasi de na kwasi de ya ma me snap ba ko fanko mate se we na nya bedu ho we snap is ya kwada me jene kakra ya fanko bompa ye yes we no ma betu atro o ma betu atro me so ya je ubombo ya je obozo ya ne abrantie ya woje enu aba we esi kaso de Jimmy Tama no sisi ye be wura ye ne kasai na enipa mienu bi de o ma se ebe dance waje wo musika saa ofori no ofori se onye obi asika ana mbusa nse owoi oso wa sorry ana me bo nipa na o de sika sorry no okoro wo se so ko Pentecost so se Anglican yo e ho de mbusa no aso to papa so ana mbusa nse se owoi oso wa sorry dem kwa no pia oni me e kasa na asem tie nyina nse se maami wei eni nipa mienu omdo ma se ne baaye no odi agro on fa so wa sorry odi agro bo mdua ana se no obi a waso na so obodua wose an nti so obi jejewa nti na esa otena ho eti odi agora obobu omdua ono a waje wo musika eti wo ba ha no wo mo adwene nya adwuma so mbe kan asa matore so ofoso wose ankofo nkom de asene ba ye gu nanimu ase nti no anano ye program no bi be yi na no wo wose ha de o man na manfo kra frɛ ne nyame adom o channel pa obefrɛ me na se frɛ obefrɛ no winya omna no meyi ni hu ano se dipa bienu a omdi sika man no omna na mechire ma wose one de anya de se waye dai waje obi asika na mrantie no omde ababa wa no ne abrante na odo maba hanom no so mu di agro se waje obi sika obobo mu dua tie okay odi emfancy ha na nyame ya adom a search ne ekene yawo na yensan ko ECG fo no ye de aseda be ma won sanse de kan no mati na sopam na so say obabu omudua na omabodam de a wo mra na omu identify om say maami so agiri sika o se de be maami nye wo a tie o se friend say Steven Ofori eno ti yenye ne sa ye sa beboa o mra so ni hupefe dia o mra me wo horo ne sa ya san zuo siya na ne humfi maami o say so be ma o say me pa chom obama me 1003 fa se da ma ECG fo no mbebo mita ne ma wo no me pa cho ECG fo me dem me kwada Sompa fo mo atie abaya ma me ti me da mo ase ya me nhira mo pa ne Sompa fo se mo ama me ho an kire no nya kania mo no nya kania mo kuma se ntontom so ete se ye ntontom je se tire ne de bo wo mo fan no so ana eho wo mo nyesa ba cho the sciatica expert 21st can for 21st can no
wo ba Ghana ha no sciatica yade no de bibiduro so ne sa yade no entim yade so sisi fa sire mu na kokom se de ya no orofo sciatica no 21st clinic betu ase wo de amount yade bibre bia da emfa dance 21st clinic no mo pa laboratory scan fidi ahodo pi massage no so ya adwuma orofo 15 branches o ene wo Ghana mamu ha Kumasi ahwa overseas wo dabraka wona Sompa TV Sompa radio no ena ewo abrosa krom obo ase cancer quarters called Johnson enkran ubehu won wo so nwane kwanza tachiman 21st kene kosenye mini 0540311311 0540311311 wodofo Sompa chadio ko Sompa chadio ko wodofo emekurafo benya ntoma kata o madaja so eye Kumasifo ye wasantemem hafo orofo nkoda nyanka benya atade ase benya mo anwati tomatoes yo eni adwani bia ye dia ensentemu a mo ankasa de su kire mo yini suo eba abogafo mo ewiase afa na nyina bo dwumade bi mane kama pa orofo ebre na subim awie duru mo ankasa na mo betumi aboa amasonpa akyede no fa de aketo no beka ho na enno so ne etumi enkoche ma makurafo enkoda nyanka na ahotoso enso emra se sika from dia momo number no 0598559802 0598559802 ne dia beba trawa media na Blazer Foster do for yemfa bintuta konkonim na nyankopon ambi osoro fence mam de odi beba bia bompa yegu so wohia de bia na kankire adekro na odi ba no na nyame beye nyame na ne ma enso aye ne ma no asa o yade a ubo ho empire edi abra Sompa achede no so order for Liberty Conference no we de ye koda group otwedi aponyame ase sanse afe no ekọ na wie ya ne sa order for Liberty Conference na se da de komanya aseda chechire pa ene de koma group otwedi ampom na aseda ne mu no ena group otwedi ampom be bie osoro fence no de amawo Jubilee Park you 20th December ene de na ase awrampem pa afe ne kọ na wie ye ne de na ase akoma group otwedi ampom na se de tie ni wobedi envelope mienu na adihia bi ehia obia no watwro na ode ase envelope bakum nyame ebeyi wano wate na afeno ekọ na wieye afirimu ni nyina de krupo twedi apon enam omahene yadubu ache so ayama wo no na wapekakra ade ase envelope mfa beda nyame ase ebeboa ama onwuma onde opa bia ebekonkan pa na anyomtofo a ebeba dwumadie no ase eye anka to SK Frempom Kwaku Jesse Minister Kwame Jedu womo ene bebompaye ama dwumadie Jubilee Park eye nasia rampempa and 20th December yede koma krupo twedi ampon o mahne yadubu achine food for thought omo adawuruma ena sabre dwumadie we ekoso Apostle Dr. Megasi ofrew na Apostle Dr. Megasi se menkante o se ya de bibre bia do betu ase no de amam Kumase makru on the post station that no ene bo ho pe Apostle Dr. Megasi ya de bibre bia do betu ase no de amam so for wureko heba mixture eno ni akurase aduro no na ye fatete atempon no so de a edudo no ye nananom no tete haban no ma hyew egurosu hinanim na wo bobi na wo numbe na etu yade ase reko heba mesa na bema wonkase nkaja ma bedi duatam da reko heba mesa orofo sisi ne yo yo said you sisi ne yo ya na no de kokosechi nya dribi pressure low high reko heba mesa ebebo apa Fredman's heba ke wo benya bia to bo ase Time FM Tachima Free FM boga one of God farmers benya bia to promise heba ewadum ho na ye koto reko heba mesa ne de tu yade no ase 0248672271 0248672271 reko heba mesa order for ye kwa na ye kwa akope wo nim mfonyini twa pa na wo mo nim mfonyini twa na video omtimi ye pa gani afim betimi atwa ama wo no eno Novigi Studios no make am fonam de ama wo nkran malama base Kokroko Street no hope na behu wo mo 0574715778 0574715778 Novigi Studios na make am for na media ma ye ko di brunya 24 for near the 25 26 na 26 no crowd ya santemampon na sample for J 26 wo Eleno Kufuado community center ho enya asem keto
Lawson beverages over bus stand ho me no mu di komo so mama bus stand no ma for bevering san nom san no mu de aka o mabre o mu akata o mu abre ho so if is a bronya eye nigye na nigye ni na eye Dureman Peters ene ginger liquor eno ene ye kutwa no asante mamponya asem ketwa eno ewo na asampo for jedwumadie no asem twitwa bi popi na mu onenye if is aso asfe no ababa beto afeto so a enya asem ketwa kra wodofo se wo Osei Yaw ne kodi hu komo wate na wo pub ana sport wa 1 to 2 tot na wo ko wanim ubenya sika wutimi didi ankasa Dureman Peters ni gijaleko 0242133577 yenko ne ne wo mo enko twetwe komo ebebo apa o se Dureman Peters gijaleko si twabie ne gina wo na so pa the nation zanka ya awradi nyankopon hira na onhira me maame anita hotel be obia Dr. Asem Mpe Aboagye chiano kwanso nkosokura na fe Mr. Samuel Kokujomo dunkwa nursing training lecturer principal oba na aba no uma no obo adwuma papa maame ne mu nyam awrade nhira no na onya ne kase na adwuma pa waba otoa ben samson de no so wodunkwa no yesere awrade nhira ne ahode de man se said oba ya wa start ya ne adwuma ho otoa so fefefe no awrade nhira no na onya ne kase me maame no principal a wo dunkwa nyame nhira ne pa ye firi ho dia na ye betu abrante ne fo kakra bi na ya ka chense onya ahwe ye abrabode bia meka se nyame dom wo adwuma na se ma obibi kakra dia ya na watima bobo anwa kora wo ho babia wodidi na wanse ho ekoba ne se okose ho dia adwuma ho aye de ne kuro yi mu nti wanya adwuma nipa de ba ebi ne se maame ne nam 4000 something ti maame ti ma mo iska we na kwa ya ma na foforo de 4000 something aba bebi o de 5 million da so awoko abe de mogia na aye kese ama mo na modi na afi mu so manso go hawo no a da bi ya da na afi eto ate na akofa hawo foforo de ama de sense de yesi de atofo mama ne no nya badwemba nyanyansafo na ne aka echi won nso bu ne mfa asumdie mre no afi ye firi ho a na ECG for more airport run about ne yesre awrade nhira de ama mo se ne aduma nyina na tesa si ye kan omotimati na sopam no di mirika na sebeta frache omatoto ne ma se de yesefata no ye ka kire Kristo se ne nhira nya omo chefa na foforo bia nso ye do omo nkomo beba no be bia ECG force na motu na mo sa na aye akono na question ba ko pe na mo busa se oni pe sifie na mita aban dia begu dem fakobo ho no ntimi nto light na aban nyeska ono so mfiri sumu awoda edwe business kase ma aban ada na mita na ebe mamaji light sika no ne bonzo asa ya asem okurumai mesi fie wi aban de mita ba fa bi bebo me ho na mintimi ngoto light na aban nya misika na msumi nya light mfan survival eye business kase ma aban ho etisidi company for ntidia na ya na esia mita no ho ye de na o pa atode e wunya bi but wo fie nka sade e fa normal process so edi bi kobo ho ne de wo be chini kurum ha chire mita asa ba odu eska mita ba enti ye company fu emote ya ba sire mpani fu amu okurum amu bo adwuma titi regional minister o bo adwuma papa ba seta bi sei no nyame adom so de wutietie media ne pa wote ye nkomo seta bi sei ne de o so hwe na do na isi vom ho kwa ya ye ntiase se kuro kakra kati se kumase di aban mita ni baabi se ye pebi di abodan wa ye benya na se mudi bi ba ya na wan na de no nko ada ne business a ubeko office yesi bi ni ho office ni mfichire ho nipa be hia ho ubeko so media ngadi si me so a obajo 5000 4000 meter be pf office ho ama nipa kro dia we ya na from gorobo iso ji ade ni free mpanimfo ne ho nanso ne head yi ashom so onya adwuma wa nso ne wa fan so personal yi a wonyina bonti ne oni za adwuma na konya e fa so peska nti e be gina ni bibi akona hyiwom ivi madwuma mi ye kura me pesa me ye connection wo na mom ne papa mu no ne de e ma adwuma wura no ho nche no me ma aban ni mesu eni ankodi aban ne de eno na ya amoye bigo nka connection mo pesa e ba mu kura na de ye nyina etufu na mu ntia anko bi ba o ne ntam mu benya bia pe 500 cedis bra
ye be bi am ntem so dey say aban ne dey aba free waje 500 bi obi abetima beje ne dey 500 da kru nipa 30 mra na mo hwe sika mo be pia acha atoto mo ho ho we dey onya ne sa panyin no a woda no no afa na kora ne ti abonte ho etu ba pe osi asa ugosi akora no so dey abenya bi ato omo nsa kire omo age no sa dey na mere pam no ye so omo so a emo omo ya no okay the nation sank and the akosie no omra samo yintio ya enche ya tifo e ko ide ya on se sa no ma we obetran na se o kan emre bi ne kan electricity asem bi enwa ba bi frɛ se entisa ya ye ne aka ho bi na ama ni pa bi anya opportunity de yes ano ma because ade bia ne fie bia discipline na kro bia discipline nim no sa na krofo bi so fa de sa Ghana hanom ye yi ni pa di afri adwuma yenta enye sa de no tama ni pa bi afanya sakwan nanka ye nanka ni pa bi wo adwuma no mo ye raw material mo abetene fie me koma bede o mo ade wo mu no obedi asempa Ghana nkoa na otian ma bibi te se passport o pa obre birth set o pa obre lances o pa obre Ghana card o pa obre health insurance o pa obre meter o pa obre show me makasa no ma bi ho no ma ka Ghana wonam na sika kura ni ubotom na no ma bi ho anka wukọ na ye ntemma wa ka wo ye happy but o sika ni beko ade ni bi wo wo hia ni wukọ a sika de beto so unya because Ghana bibia na di anim kan say Ghana a protocol country and yetim ti krobia one eye buy and selling krobia ye protocol so okonya sa kro nbi tra fansa guti na onisika fansa guti wo wukura nkeye eno na ama nipa bia nya ho na omo so afa ho na omo ye no ma bia mfata ye de ade asem na aba mite ya asem ye hu se parliament ministers ya na MP fu akotena se aka ho asem se di enti ne koba sa because ababi obaba bia no won nhehye ya wode ba wode ma obi su business no itiya ne yete oman mu ye ewu na nke beside na kwahwe ababi ata babi agisika ban mita no wakobo no wagye obi sika ye koka no onu gya so obebo sa nipa ni dia abi asem na ekoso no na nipa no ko na nka sebe ye gye ni sika e na onya ade ni bito ya ko ye okay ya de kro na nipa tesui se duabo bi ni abo Ghana o chese asem no wo be me se first na FM station ni TV station no so no na wiase kro Ghana ntesa enei wo be ka panimu bi to anka we ye kan nanka obehwe nanka de beche no na yisi jika si anom pepam to ma me na obeka na se no wo yi yenko boy na o yes ade no ogu ye ni mu ase nti yenko nkoche no ekwa be na afo so anya mita koboma obi we de sim officers sole a omotete office air condition mo omo sole nante asem na obete ba wonya nwowe ena ma nipa bi gum ena obeko lances ya na sole ya pam golo boys no ma be chacha kwa no ne ade adwuma ni o manim na yemfa racha na nya adwuma so it is any pa no onya obi a te se ye no ye na ma bontin se ya wonim lances on we no de agye ogira ya o me de ma menka se mi Ghana de me se senka wo ba wiase na o te se Ghana na wo ba mane me na meka cho mane fa baby Afghanistan kwa no akotran wo de baby antokwa akọ Ghana ntokwa ni kuremu nensu ye wu tokwa nsi Ghana menka sa asem wonche se okofie bim na fie o kan ma eda o ye mienu na ba ku po wo de wompo no ni hu che de wopo no Ghana ntokwa nsi Ghana ha ye nye bibia nti afan se o Ghana de Ghana na nipa bi to o man mu na nsamfo nkwa emra nya adwuma bibia nya adwuma hwe no ma me bobo so e di enti na sese nke nipa wo bre wo pe passport to kwan kwa ba bia eno che se wo bre enso rachen ne wo ho se ye be baba tukuta sika mite ya sem ya ka eti o mbako so ye sa we ne na odijina so dem o so we bodue eti o ba iti Asem Mpe Nipa mite na akoba wa na mita papa nya fe na isi jiva akobo papa ma no eti de be dua no o de dua no wo gina de be so no abomu dua onye wo musika okay so se ma kwa be na nipa timisi ya dum ye ni o me da me uzo obi Ghana pa me ne obi bonsa ho a me hwe zamse ye wu o me ti me show obi sa say tu Ghana on so Ghana me ye wu amane ne because bi an ne fine a bibia say
Ruler na ho. Oh, ruler na ho. Emre bia na Ghana. Enti Ghana de obia pe no ye. Especially Kumasi akwa de time. Ye Kumasi a, ya udru nkra discipline wo chen Kumasi. Bebebe. Akra. Se wo drive power hu police ni. Emra no se traffic ache. Na moto wo betwam akra. Da bi o, ye bechew. But ye Kumasi a de udru anma enoma keka bom. Ya ekwase wo kan anwe na akwa. Wonderful asobetes na asobetes na wonderful asobetes na ponto ne abedi to ayiyo no nyina no asobetes na sede enubra ne nutan ne nuhina omotwemu nsuo de asobetes no me Oforisuo Aboagye de me say ensabi aduro na ensabi aduro pa de a na ye asobetes na me kanfo na me de ama na asobetes no dofo so pen dodo atopa de a isanse de den san ye no ye mfa nsuo enye so pen dodo mato a obekọ afrancho bonkru ho na asobetes ninji ewo ye frɛ omo ahoma we so 0204213185 asobetes o se aso kan na ebubo bitwitwa bi odofo bia de no an club Ghana fo agye atom bia eno an club na club wo bi wo ho a bia bi wo na anom na oti yo ya club bia de ntesa onum a betumi ate bia de oba pemfo ntumi num bi o da bi ewu saa na ni fie dungotwe a ntumi num club bia eno a ene club odofo said ye Ghana esi akoye no o kan say na akwa akusi memfa na ase ema airport run about ECG say ye kan say mean any gina no akobo meter papa aye registered the amama mean na brantia mo se friends e ofori no aye begina ne na aso kira ya me adoma e begina na aso kwaku mo de makasa we de facha me yaw yemfa na ase ma wo mo de na ase ama wo ti sa boy no so ko boy illegal meter no ya omo ye ne dai no ne ekoka ho asem omo ye ne dai ye kwakoka ho asem omo tu dua bi anya wa ba wo no ye tu ase ye ntwa so ti do ma ye no ye do ma se nanso sa boy ne se omudin anokwase eti ese so omudin ne fa kwan bi so se ye den na onya meter ko bo ma obi a na menti ase because ye ni private entity e wo Ghana ha for supply meter ECG for and supply meter eti se ma kwa kobo di boy ne fa ne wuni abra obi so asa ba kwa so wa yo mo sa sa boy na se mo chi no ye be ko se sidawa sidawa ai kokosha cha be tran se won na ama no adom wode be bobo ode ye so be to shu ama me ya ko homa no so 95102 calls be 0554931931 0554931931 0548931931 ne ko homa no so hello yeah I will put them like that. Yes, you pay me now. This is one of the but that way now call for it. I didn't feel good for that. And I said, when you cannot carry a pump corner, get a game, and this I can be this guy. Because yes, I get a credit. I will do some abandonment. You know, we can have to near the baby somebody. If you're not near the possibility there to be okay, hello. One you. But we can you know, Papa, my charmer, like a producer, the chairman too, and many and the following minutes, and I get out my me. Piano, listen, Papa. If you want a guru boss, your mother can see Nama. I can say what it is. The market is there. Why we can do it now? No, I can do Omudikayo. What you pay, when you think you cannot pay Catenico. You for a minimum go over boys, you know. Okay, hello. Ya for friend yes ya so Asem Mpe Nipa yesode Cedar Worship Center omune di nyame asem mu ehwampa na wodofo ma meka se ba ko cho se opese ukoso ahini ni bi ana se opese uye nyame bade a wodofo Cedar Worship Center ni preaching NSO otie na uja bone na auto bone eguwate enti yesode Cedar Worship Center yakọ computer so dwedi mrasisi ya
me person me di hini ewo me fie. Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enu ti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enyisia ene yekrafo edidi na yenko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de yache amano ayeye monfa meboa yen ne afa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepare board ponkom yenyankopon obeyiye wiye sompa achedie ekunafo ene enyanka ne so wo mpetiti say sika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meetimubiem 0598559802 edie wosuyeta 1 media anase blessed foster bronya bosome ni beboja trada na de mode dum yen no ye ama ekunafo yi mo amoye bi afie twemu no emu dance die die mo amunim sompa achedie 2025 yabo Liberty Hour and Food for Thought in conjunction with Almighty Ministries presents Liberty Conference where your December edition of say Thanksgiving and Worship yeyi to Asem Angelic Visitation yeyi Asem Daniel chapter 10 verse 10 to 12 and only radio Asem yedi sorry radi na wey uba for envelope mienu baako a waseda fori hodi Asem baako so eniema boni bia esi ye wabrabom 2025 one person ubehu biemu yakwa 2026 imu tro enu susem na fabra ne show nyame wotumi Liberty Conference December edition Angelic Visitation na chese abofo ebeba besrayen Jubilee Park December bosom ne de to so dion 20th December anopano sia pepepepepe ajuntu fonu nie osori ajuntu ni anklato SK Frempon kwa kujesi and a minister Kwame Jedu wanu na betso chom ama osres na nya be fi asase ano na sadan denche mra yantu na nim drawa didi petie nyame amanse nyina edidi mu pie wosra buburo kwankyerefo a da woto ye krato a ede wonwan pese breku a wo mane homene so a na obronsam dwane obefa na ye yesu ama hofadie aye nyame made oh glory hallelujah oye mayenda ande saba ewo mo bodi ma nke kwana moba o ko se ena mi dia semasio kanu pa no na saa na me so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no benefit me benefit why oso ko to de abrewa esma ma abrante mi chuve wonanti kakra na wabre nim Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules nya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ne capsules asembia yehu edebe no wahu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules enti sesia mpaso aye Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enu oyi wo benya bi wo ba bia ye ton ro bia Kingdom Herbal no challenger